Tiday iti nga gimong tayo ita nga malem kakabsat ket inak ituloy nga iburay kada kayo dete message tayo nga ti paulo na 10 powerful reasons to rejoice. Deta 10 powerful reasons to rejoice. Sa nga pulo nga rasones no apay nga dapat datayo no nga mangted kada tayo itiragsak. Now, I have a question. And you are free to give your answer. Apay nga dapat naragsak ti may sa Kristiyano? Alaman? Panunutin nyo mga kakabsat. Apay nga dapat naragsak ti may sa Kristiyano? Before we answer that, anak at tikayat na nga sawan iti joy. Okay? Anat meaning iti ragsak. Ti joy kakabsat, it means delight. Oo, jakamot Ilocano ti delight. Moit Ilocano delight. Maay-ayo. Okay? Makaay-ayo. So, ti question ko kada kayo is this. Apay nga dapat naragsak ka di dapat ti Kristiyano wano agliliday? Ano ti dapat Kristiyano? Naragsak wano agliliday? Amen? Dapat naragsak, di ba? So, apay kakabsat, anak ka di iti maited kada tayo kaslang kumanumula ket fertilizer. Oh, anat mapasamak tamulo na fertilizer na. Anat mapasamak ta baboy kakabsat no hande kan iti growing na. Di ba Tita Teresa? Atut alaga ni Tita Teresa J. Dingras. Oh, no awang growing na, ana mapasamak. Ay ket agbalin nga kulepetong kakabsat, di baboy. So ana iti maited na kada tayo, detoy joy of the Lord. Nehemiah chapter 8 verse 10. Kita nyo di Bible kakabsat. Nehemiah chapter 8 verse 10. Kasi dito nga verse very critical tapnon ti kastaket agkaroon tayo ti mindset nga dapat pala ang Kristiyano masaya. Sa bali tay masaya nga agraragsak, agkakatawa, agpa-party, agpapangan, sa bali DJ nga ragsak. Dito yung ragsak na tuktukoyin tayo kakabsat kat DJ adda ijay kaungan ti pusom. Okay? That is the joy of the Lord. Nehemiah chapter 8 verse 10. It says, therefore he saith unto them, go your way, eat the fat. Oy, mayat gayam ti mangan ti taba kakabsat. Amen. And drink the sweet. Ngamno adda ti cholesterol nangatot cholesterol mo ken high blood mo ket borderline ti sugar mo bawal king ka. And send portions unto them for whom nothing is prepared. Now, listen to the second statement of the Bible. For this day is holy unto the Lord, neither be ye sorry. Look at it. For the joy of the Lord is your what? Okay. When the body is healthy, it is strong. Amen? But when the soul is healthy and is strong, then napigsaka kakabsat nga mangsango ti anyaman nga sitwasyon iti panagbiag. So, as health and strength is to the body, deti bagi tayo, di ba, nagrigat ti agtrabaho nga kakapsot ka, nga di ka nangnangan, kakapoy ka, nagrigat ti agubra nga napuypuyat ka, nagrigat ti agubra hanggang makapangsyon da panunot mo, di ba? So, no kasano nga DJ strength ket it is for the body, kastamot kakabsat iti soul tayo, deti life tayo. Okay? Iso nga uray agsaksakit ti bagi, and I think some of you are sick right now, adadagiti masaksakit. No lakit di adda di joy di puso kakabsat, napigsaka latta iti uneg. You are still a strong person. Amen. So, many people have money and they think their money is their strength, and it is a strength, yes. They have a degree and they think that is their strength. They think they have an ability, and ability is a strength because that's a talent, a skill. But if you do not have joy, then everything is nothing. Agkuaming kakabsat, kala isot corner stone ti biyag mo deti joy. Kumbaga, uray adda kwartam, no awang king kadiragsak, kaslang awan latamot serbina kakabsat. Uray napintas ti trabaho, no awang king kadeti nga joy, everything is nothing.
ngem uray awan king kati ado nga bambanag kadigito no adda di joy kakabsat na pigsaka. So I want you to realize and remember this nga deti joy ko na ti Apo, for the joy of the Lord is your strength. Isungay ti daytoy nga gundaway. No daking ka deti rag-o, deti ragsak, detoy delight nga gaputi Apo kakabsat, anyaman iti sangsangwem, anyaman ti sitwasyon mo, adda tibker mo, na strong ka kakabsat, kasi adda di joy iti Apo ken ka. No awan di joy ti Apo ken ka kakabsat, balikas lag kakapsot ka. Nakapoy ka iti panagbiag. You see? So that is why Christians must be joyful. Must have the joy of the Lord. In Psalms 118 verse 24, it says, "This is the day that the Lord has made. We will rejoice." Now, not all days are good. There are bad days. Yes, not all days are good. Han nga aming aldaw kakabsat ket na sayaat, na imbag, na piya. Adda digiti aldaw kakabsat nga troubled, adda digiti aldaw nga turbulent, adda digiti aldaw nga adu trials. But regardless of what, anak ko nana, this is the day which the Lord has made. So, nugayam ma-realize mo, nga uray anyaman deta nga aldaw, mayat ti panagkita mo no kaslama di ti panagkitam, ti Apo ti nangaramid, masapol nga rod nga naragsak ka, nga mangsango iti dayta nga aldaw, ta ti Apo gayam ti nangaramid. At makita tayo to kakabsat. Aya, nga uray gayam digiti bad days tayo ket pagbalinan ti Apo nga good. All things work together. Isu nga dalat ta joy jay pusom. Amen? Okay. Philippians chapter 4 verse 4. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. So, every Christian must be joyful. Okay? So nasong batak ti sa lunsod ko itatayan. Apay nga dapat ti Kristiyano ada ti rag-o ti Apo ti puso na. Why? Because isu ti strength iti biag na. Okay? Deta ti strength. So let me ask you, do you have the strength of God today? Amen? Adaman lang kadakit ti strength ti Apo? Amen. Kuno ko na yung siguro kat pastor, I want to hear more so I can have the joy of the Lord in my life. Okay? So ulit ka, people think they have many friends, feeling nila yun ang kanilang strength. People think they have money and they feel that is their strength. And people have a good job, they feel that's their strength. But what if all of these things fail? And it will fail because nothing is permanent. Datay nga Christians, the strength tayo, adda ka DJ joy nga gapu iti Apo. So, dito nga joy kakabsat, ket na i-base ti truth. There are truths you need to know because dito nga joy, ket saan nga feeling. The Christian's joy is not based on feelings. Okay? Laglay po nyo ha. Han nga gaputa, feeling mo ket naragsak ka, strong ka. Han. Jay ragsak ti Kristiyano na ibasar kakabsat iti truth. Ti talaga nga kinapude. Kang example. Tapnon ti kastak mapagdasig yo lang deti bagbagak nga joy that is dependent on feeling can joy that is dependent on truth. This week, nakasarsaritak DJ kuwa kakabsat, kabats ni Preacher Glenn. Isunat makimbagi deti kadaklan nga agliklikaw nga pagnaglakot sorbetes diti bakara pasukin ken lawag ken bintar ni Toto. Okay? Kabats ni Preacher Glenn DJ. Anat na ganat tayo ngamin nalipatan ko. Toto ngamin kakabsat, Toto ice cream. Ket nganganin sa 20 kakabsat yagliklikaw nga sorbetes nga glaklako para lako nati everyday. Kaya mayaman ito. Now, to cut the story short, nagbalbali isuna, member isuna ti maysa nga Pentecostal church, oneness group. I think deta no amoy deta pagletsyonan manok yan tadaya, lakay nga makalagip. Yan tadaya da pagletsyonan manok, di abay na da kapilya, ti orange kulay na. O Rachel kunana, Rachel Scalapansion Hall. Isunan sapay tinang patakder kakabsat, kitam ti kabaknang na. Kan di ayat na, di church nga nakaibilangan na. So itatan, napanak namin nagpapinta, di logan ta dagarumyad na kakabsat. Kat
Tatan ko nak ice cream. Hanggo mo nga iso, di ko imay. Ano alam nyo, pastor, ko na sino mate, di ko nakatana ka abungot eh. So, di ko nalasing ko, isuna ni Toto. Kung nagkadimot sikat pastor, di kwa, church yan tadaya, kunak. Kuna nagat sa ang pastor, mararamat lang. So, istoryaan natin kabibiyag na kakabsat nga, grabe, pastor, amom. Kanahin mo dagat attend ka, digiti churches, hindi mo ang pagbalbaliwan ti biyag ko, until one time ko na. Napanak ti may isa nga church, tada jeje kabsat ko, inawis na kanapan, naladawak, idi sumang putak, madamat invitation ko na. Napanak nagtugaw jay sango, adda nariknak nga na sabsabali. Dinggan nyo kabsat ha. Adda nariknak nga sabsabali, nariknak ti apo ko na. Nanipod iti dayjayan, talaga nga nagbalbaliwak mo tan. O, nakita yun ha? So, idi kwan, siyempre kanyak, na-clear kanyak no na isalakan eh. So, kung nakingkwa na, so, no kaspagarigan matay ka, langit pa panam, inawat mo ka din ni Apo Jesus. Uwan na, pastor. Kaano nga inawat mo ni Apo Jesus kung nakanya na? Hanamasong batan. Ngam kanyak pastor agat, dedi ako na, DJ nga kanito nga nariknak. Dinggan nyo kakabsat. Tinangibasaran na nga isunakat imawat ti Apo, gapo dinarik na. Datayo saan? Ti pinangawat tayo ken Kristo, idi naamuan tayo, ket naawatan tayo, ti mensahe, ti kinapudno. The difference between feeling and truth. This man he feels he is a Christian, he is a child of God, because of what he felt. But for us, we believe that we are a children of God because of the truth. So, kastamot ti joy, tiragsak ti Kristiyano, saan nga maibasar ka DJ feeling? Because your feeling is your mood. Your mood. So, hanga DJ ti joy mo. Ti joy mo kakabsat, regardless of your mood or your physical condition. Ijay panunot mo, at dalata delight king ka because of these truths. O, nakita yung kakabsat? Iso nga ipakita kada kayo, di kito'y sangapulo nga truths, 10 truths, powerful truths to rejoice. No apay nga dapat ti Kristiyano naragsak. So, naawatan nyo kakabsat, DJ, kuha tayo, DJ turong ti mensahe tayo, amen? Medyo ulitek, in-explain ko nga imuna, apay nga nasisita nga dati joy of the Lord, itibiyag ti Kristiyano, because that's our inner strength. Okay? And then, impakita kada kayo nga ti joy, it's not based on feelings or the circumstances, everything is going well. Hanga di jay kakabsat, iti pakaibasaran, iti ragsak tayo, no ragu tayo, no diket daytoy truth. What are these truths? Number 1, adal tayo di Sunday, my name is written in heaven. Amen. My name is written in heaven. Tinagan ko na isurat ijay langit. Agasam deta kakabsat. No na isurat tinagan mo kadigijay umawat iti $5,000 hanggang naragsak. Amen. Asa nung araw doon hanggang na isurat tinagan mo jay. Hanggang naragsakan? Naragsak ka latata, damot nagam mo jay langit. Amen. When the roll is called up yonder, I will be there. Oh. So nakita tayo jay Luke chapter 10 idi, nga digiti disciples agipadamag daa po ado digiti miracles kasti-kastoy nakaragragsak da, di ba? Those are temporal achievements and temporal successes. But the Lord said, rather rejoice because your name is written in heaven. So ipakpakita ti Apo kadakwada nga digitoy temporary, circumstantial. Ngem deti joy tayo kakabsat eternal. So regardless of what happens, uray matay ka, daragsak mo nga matay. Apay, danaga mo di langit. Sino kada kayo kakabsat tinaragsak nga matay? Naragsak kayo mo lang nga matay? Apay, unta da pagpumpunam ijay HBBC Memorial Park. Hanla di jay kakabsat, naragsak tayo nga matay, taad da papanantayo nga nasaysaya at ngam deti agdama nga kasasaad. Your name is written in heaven. So, no Christian ka kakabsat, hanama po ko tiragsaking ka. Kung baga kat DJ timang tigana kang agbyag. Oh, di ba? Ikan nakatigana. Daduma ka da kayo awan sa gana yung agbyag ang kakabsat. Agpapatay tayo sa mutan. Ada pela gana yung agbyag, uno awanan.
Oh, so mang tudking katiga nga agbyag ta ala oray ta nat masamak oray ta langit mo't papanante na save time mo't number 2. Okay. There are days nga digiti circumstances kakabsat ket madi. Kasla itay bigat kakabsat ket ni Pastor John nakasapsapa day na si kaso na nga parikot kabsat dete pinaaramid mi nga lamisaan nakutong mot saka nagat aglog pilugpin kakabsat. Iso nga amo mo ni Pastor John na nagat makaunget ng abusta inik kan na tip di gidi karpintero nga nagubra. Agat makaungetan. So there are days nga kasjay kakabsat pero as Christians on the outset amo tayo nga numakita tayo nga kuna tayo adangamin di giti Christian nga amom ti reason ti paka-disappointan ti Kristiyano di question nga apay. Apay apo. Adetat mesa nga paka-disappointan ti Christian di ngamin. Napadasan yo't nagsaludsod deta ti apon apay. Amen? Have you asked that question to God before? Apay Lord, nakadado dita iti han nga anes nakalukluko isudamot apo ti romangrang ay apay siyak kastoy ket apay kastoy apo. Napadasan yung kakabsat ti nagsaludsod ti apo ti apay. Okay. No deta kakabsat ti surutem nga karirit na ken panunot talaga pagbalinan na ka nga miserable. Ngem no ma-realize mo nga, ada purpose ti apo ka deti nga napasamak. Di ka tadaragsak mo nga mangbaklay di jay nga parikot uno problema. It makes the difference. Ay kakabsat, nakita yo? The truth makes the difference. What is the truth? All things work together for good. Islang kumano, spagarikan ada digitay businesses mo, wano ada digitay trabaho. Okay, kat something wrong happen. Kat kunam apo apay. Di pela digitay tattao nga loko-lokot na kapasamakan na dahil. Di ko na basta agirurumon ka ba, agilunod ka na ipasam ti sa bali. Kasi ham mo maawatan no apay nga si kantupe lang tinakapasamakan na. Ngem no ma-realize mo nga all things work together for good. Ala apo. Amok nga the purpose mo ket adda iti kayat mong aramiden. Malagip ko kakabsat idi nag-speaker ni Pastor BMA ditoy, di kad na i-check in da ditayan da Port Ilocan dyan. Tatakakabsat, idi sumangput ditoy. Kunana sigod, nawala yung iPad ko, probi, kunana. iPad, nawala. Napukaw, di iPad na kakabsat. Kasi, anong nangyari, Pastor? Kasi, kunana, namasyal kami dun sa baba. Di ba yan da Port Ilocan, jagat adigidaglagot al-alahas, kada ko idente babaya. Hindi, masungad. Nung paalis na kami, wala na. Ang problema ko, kunana, nandun yung message ko. Nandun yung message ko, probi. Yun ang problema. Pero among kakabsat, kunana, pero alam mo, hindi na first time sa akin to. Alam mo, naniniwala ko, may gagawin ng Diyos na mabuti. Kaya talaga, the devil knows he is working. So, ada kalmante, jay puso na kakabsat. Kan ada hope, ijay puso na, for the better in spite of the present evil, at the hope na for the better because amo na dating nga truth, all things work together for good. They jay kabsat iso ngano adda ti pasamak ti biagyo ita. Aglalo no masaksakit kayo, don't just ask for the healing, ask for the meaning. Hanlaeng nga DJ panangagas ti apo ti dawatem, nga maawatam ko ma DJ kayat nga sauen ti apo nga mapasamak. Okay? Naragsak kayong kabsat? Amen. Number 3. May ikatlo kakabsat, nga truth, no apay nga daragsak tayo, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Tibiyag kakabsat, up and down. Anat up and down. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Minsan okay, minsan KO. Baliktad. Knockout, minsan okay. KO no daduma. No daduma, mayat, no daduma, madi. No daduma, naragsak, ti sitwasyon, no daduma, makapaliday, dagiti sitwasyon. But either of this, kadate nga Christian kakabsat, anati joy tayo, nga ti apo, isot strength tayo. The word strength means enablement. Ti apo kakabsat, i-enable na tayo, nga mang-experience. Kasi ni Apostol Pablo, di Philippians 4:13, kung na I can do all things. Kasi, kung na jay, I have learned, I have been in different situations ko na ada di sitwasyon nga nalabon, ada di sitwasyon nga nakirang,
Ada di sitwasyon nga prosperous, ada di sitwasyon nga poor. But what he said, in whatsoever state I am therewith to be content, I can do all things through Christ. So, dati nga Kristiyano, saan tayo nga kabuteng iti panagrigat, tati apo, isot mangtudpig sa tayo. Saan tayo nga kabuteng iti krisis, tati apo, papigsaan na tayo. I will strengthen thee, I will uphold thee with the right hand of my righteousness, kuno ti apo. So, di ba, nagbayat deta nga truth, kakabsat, hanggang nga padala ka di jay sitwasyon, no di kat jay truth, isulat tati adaging ka, kat kuna, ti apo, kayak amin deto, gapuking kwa na nga mamabilag kanyak. Amen? Nang runa ka da kay dita kakabsat, jaka mo no anya dagiti rigrigat yo, ta sa bali ti ka sa admit diti Pilipinas, narigrigat sigurot ka sa adyuta, di mi amin no anat rigrigat yo, pag nandanagan yo, parparikot yo kakabsat, ngem, kunam kumatibagim, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kabailak amin digitoy, gaputa ti apo, iso ti mamabileg kanyak. So, at the joy mo kakabsat, hanga dete, at the ipaubrada, king kakabsat kat kwa, ang runanunanan ka, kat DJ Babym, kat basit pay, ado nga, di ba nagrigat ti agko ti ubing? Di ba kakabsat? Napadasan nyo aming nga nanang, nagrigat iti agtagibi ti ubing. Nang runad tayo nyo, obra kay pay, agtagtagibi kay pay, ado kakabsat nga expectations, responsibility. Kasla dete ko nam tibagim kat apo, jaksa kaya dete nga kwan, alan na ko na po. Sino ko dakiti nakaikararag, tikastan, alan na ko na po kung kunam. Ha? At ayak ko man na po, nagrigat, jaksa kayan. Haan, DJ kat human side tayo DJ. Ngem as Christians, kaya tayo kakabsat, kasi ti apo ti mamabileg. Han na kaikabil ti apo ti sitwasyon, nga han na kaikan ti kabailan nga mga ramid. The Lord will not put you in a situation where He will not enable you, He will not abandon you kakabsat. So deti number 4, He will never leave nor forsake me. Ang nga deti, at deti tao nga ti kunada, nang iiwan kunadan, sa mong DJ, mang iiwan. Kakabsat, dete no da merienda dadjay, ngam no trabaho awan kakabsat. Hello. Oo. No ada merienda isut ka dana, ngam no kaapurat trabaho kakabsat, hamo masarakan pati an niniwan na kakabsat, nowhere to be found. Uring ka ipabombo, hanarumuar tinagan ng kakabsat. Nang iiwan. Ngam ti apo kakabsat, He will not abandon us. Iso nga, when you feel that your life is tough and hard and difficult, remember this truth. God will not abandon you and He will enable you to do all things because He will strengthen you. Amen, kakabsat? O, di nagpintas, deta nga truth nga reminder king kaita, at times nga mingkat, bukbukod tayo mo lang nga pigsa, bukbukod tayo lang nga diskarte, ala kakabsat, importante amin di kita. But laglagi po nyo, ti apo isunat main actor ti biyag tayo. Datay laeng kakabsat, iti kasla, kuana, no kuma piano got datay di instrument, isuna di player. He makes the best sound out of us. Kakabsat. Okay? Number 5, connected ka detoy. Okay? His grace is sufficient. Deto't nagbayatan kakabsat. Mariknam nga kurang ka, di ba? Oo, ada digite expectation, duty, responsibility. When you feel you are inadequate, kat maupay ka talaga. Sino nga da kay tinapadasan at naupay diriknanan? Nga deti kayat mo nag-give up, ngam di ka mo't mabali nag-give up, ngam ije ka ungam kakabsat, maka-give upon ka because you feel inadequate. I mean, and you know what? This is something you need to remember. Hanga dapat agsakit na mo iti sarilim, nga apay hammo kaya. Dapat agyaman ka nga hammo kaya because no hammo kaya, ije mo nga makita ti grace ti Apo. Kasi no kayam kakabsat amin, masapol mo pa nga ti grace ti Apo mat. Hammo masapol, jay tulong ti Apon. So nga dapat lawlawagan, day ti pampanunod tayo kakabsat. Di ba? Hammo ko na nga, apay nga minakastuyak, jak kaya apay adot hang ko kabailan. Hanga dapat agsakit na ka mo ti sarilim, nga uray babalawang pay ti apon, apay kastoy apo, apay kastoy ti panangaramid, bukanyak nga nakapsutak ti kastoy, nakapsutak ti kasjay, blay mong pay ti apon.
Tuno ko, ang blame mo tayo, di kiti naganak tayo. Api nga nga, didak in Roma, kastoy, didak in Suro. Kakabsat, adalata purpose amin ti Apo, deta. Tapno ni di kasta, adangamin ka datay, deti kina pride. Amin tayo, kabsat. Amom, ada pride tayo ngamin. Iso nga ti Apo, ijay na ka nga tukkulan. Tapnon ti grace na kat agmanifest ti biyag mo. O, kita mo kakabsat. Iso nga, ijay mo nga may explain. Kasano nga may explain mo't grace ti Apo nga rod. Itatano awan di kita nga paspasamak ti biyag mo. Oh, so nga masaritam nga grace iti Apo ko nam kasi pinahambol na ka dayjay kakabsat nga sitwasyon. Nung dating aming kat natangken lata ulo tayo, kakabsat nasweng tayo na napangato tayo, egotistic tayo. No datay ti masaktan kat sensitive tayo kat di tay kayat ti agpakumbaba iti Apo kakabsat ta. Di tay kayat nga akseptaren di nga DJ nga sitwasyon kat way ti Apo nga mangipakita nga nakapsot. Ada kami digitay tao nga pretentious. Kayat da tirik ti ipakita da nga nalaing dalata, napigsa dalata, ipakita handa kayat nga ipakita kakabsat nga nakapsot da. Pretentious. Kakabsat ti Apo talaga no kasta ka, tiraan na ka ti Apo ka detang aspeto. Kat iparealize na king ka, kat itestimonyum ti tao nga kakabsat, nakapsutak ti detoy, parabor lang ti Apo. Di ba? Da kami, di kita itawa, di na kahit nga anugutan nga nakapsut, isuna iti dijay pretentious, di na kahit kay iparealize. Kalatay tao, masakit lang arudon, di na pala kahit anugutan nga agsakit. Ada ka kasta, ala. Ada ka kasta nga tao, kakabsat, masakit lang arudon, di na kahit nga anugutan na masakit. Kat kasan upeng arud nga maaga sa mitatapsat, di namat kahit anugutan. So, in the same way, nakapsut lang arud ka di nga banagan, di na pala kahit kabsat nga anugutan. Kumbaga kat feeling na maibabat ti kinatao na numaamuan ti sabali nga nakapsut isuna ka di nga banag. Kaanak ko makakapsat. Anat may kating ka no anugutan nga nakapsut ka kat ti Apo kat papigsaan na ka. My grace is sufficient for thee. Amen? Oh, you see that? Iso nga naragragsak tayo no, digito'y kakabsat kat maawatan tayo nga bambanag ti panagbiag. Okay, ituloy tayong kakabsat kat alisto ti oras. Number 6. Sixth truth, may kanam nga truth. He will reward faithfulness and labor of love. Nagpintas dedang kakabsat. He will reward faithfulness and labor of love. Adaragsak tayo nga agserbi, anyaman ti sitwasyon, gaputa mo tayo nga ti Apo, gungunaan nanto, dagiti aramid tayo. ROI, Return of Investment. Diba? Naragsak ka nga negosyo no, ada ROI na. Right? Asla ka dete last week kat nag-open direct si iti kwa. Dete paglakwan ti pyesa ti motor. Kat kuna na kanya kat makabulan siguro, pastor, sakbay nga maka-establisar kam ti customer. Kasano ka bayag nat ROI na deto eh. Kat baka umabot, pastor, ta makatawan, wano na sursurok pa. Agasam ka kabsat, nagbayag. Nga pasublim di ROI. Di ka pa'y sigurado, no, anantot sitwasyon. Datayo ka kabsat, deti pa nagserbim ti Apo, sigurado ta ROI mo. Amen. Ijay langit, eternal dividends ka kabsat. Kasi ti Apo kat supapakan na ka, sovereign God supapakan na ka. Oh, dito'y kakabsat, agbannog ka. Permi pa nagbannog mo. Dito'y lang deta kakabsat. Iso nga ti Kristiyano kat adaragsak na agserbi ti Apo, because amo na nga ti Apo, supapakan nanto, rewardan na kanto, DJ labor of love mo. Hebrews chapter 6 verse 10. Hebrews chapter 6 verse 10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Nakita? Ti Apo kakabsat, kat saan nga dete unrighteous nga manglipat, kadagiti aramid mo, kan trabahom gaputi ayat, that ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. Oh, kat kakabsat, kasla deta project taklaberya itata. All of you made your sacrifices. Oh, nalpasan kakabsat, maus usar itatan. Agpaiso nga mabati tayo, intuno, matay tayo, alaan na tayo ti Apo. Ngem DJ, reward mo kakabsat, compensation mo, ROI mo, eternal dividends mo, agurura yan sa langit. Iso nga blessed ka eh. Blessed ka nga ng third. Truly blessed. Deta tayo next point ko, idikalman no nagdingag kay ti message. Generosity.
truly blessed ka no, generous ka iti ministry kakabsat. You know why? Because agururay di reward mo di langit. Oh. You see that? Samantalang no, permi nga impakrang mo't nagtrabaho, tapno lang magatang mo iti kayat mo, alagat sa nadakas no ito di apo so you can enjoy it. Pero hanga dapat DJ lang ti goal ti biyag mo. Hanga dapat DJ lang ti ambition kan focus ti biyag mo. Because di kita kakabsat kat kasla konsolasyon lang mo ti apo king ka. Ti Kristiyano, ti primary nga goal na di pa nagserbi na ti apo, kat di kita blessings na konsolasyon. Ti problema, baliktad ngamin iti mindset ti daduma Kristiyano. DJ church, kasla kwalaang dete minor, kat ti major kan kwa na, di kita ambisyon. No, DJ ti plastar mo kakabsat, hangka agro nga Kristiyano. Kasi sa bali, di focus ti panunot mo. Hangka ag-matured. Handa ka maaramat iti apo kasi you are full of yourself. Dila bagime. Ngem no naawatam DJ mindset ni Apo Jesucristo nga DJ panagserbi, panagsakripisyo, ket insalakan na ka, ket bendisyonan na ka, tapno makapagserbi ka keng kuana, ket DJ blessings nga itod na, kala consolation lang ti biag tayo, all these things shall be added unto you, di ka napintas kakabsat DJ urnos di panunot tayo. Maayayo ti Apo ka DJ nga plastar iti biag ken panunot tayo kakabsat. So again, let's go back. Adaragsak tayo nga agserbi, amen? Adadete time kakabsat nga, you know, agpreach ka kuma. Oh. Eket, sa nga gasot, di ba nakamemet ti agpreach no sa nga gasot ti tao? Malaksit, ano, dete ko naman, ha, ang pastor kanyak naman nagbabain na, kaya kayat kut dududwang agdingag. Di ba? Kanyami nga papastor kakabsat sa balit feeling na no sa nga ribo. Permi nga, wow! Kasano nga ro dunulimlim agdingag, agpreach ka pa eh. Agad agpreach ka lata kakabsat. Because you're doing it in the name of the Lord. Kat deta nga labor mo kakabsat, kat kwa, regardless inaramid mo ti ado, uno inaramid mo iti basit, oh, ti apohan nga lipatan, kat rewardan nanto di jay, adaragsak mo lata nga agserbi. So kanyo po kawon, deta nga truth tapno, adalat taragsak yo kakabsat nga makigimong. The Lord will reward us. Unadaking kagad, anat magangganab tangaro, deti nga kwa, sacrifices, deti nga itid tayan ta church. Anat sungbat mo, the Lord will reward us. Oh, deta kakabsat tinagpintas nga truth. Amen? Oh, so papakan na tayo ti Apo. Okay? Next, number 7. Number 7, truth. I can rejoice in the truth that, number 7, He will direct my paths. Oh, He will direct my paths. Ti Apo, ket iturong na itidalan ko. Nagsaya atin nga kabsat. So, adaragsak tayo nga agtulnog iti Apo, kasi amo tayo nga ti Apo, anaaramiden na, urnusen na, dagiti dalan tayo. Oh. The steps of a good man are ordered by the Lord. Nagsaya. So nga napintas ti agbalin nga na imbag nga tao. Naragsak ti tao nga agbalin nga natulnog ti Apo. Naragsak ti Kristiyano nga agbalin nga na imbag. Apay, kasi ti Apo isot mangurnos dagiti addang na. You see that? He will direct our paths. Samantalang no tay bukbukod mo't sinurot mo kakabsat, anan to tragsak mo iti dayda. Awa na. Ta si kamot iti makin control, si kamot iti masursurot lat ti biyag mo. Ngem no sinurot tay ti Apo, adaragsak tayo, gaputa He will order our steps. The steps of a good man are ordered by the Lord. And though he falleth 7 times, and yet he will rise up again. So, ano man pa'y matuang isuna, iti pagpagnaan ng agsurot agtulnog ti Apo, bumangon tumada na ta, ti Apo nga rod, iti mga hold, lataging kwa na kakabsaan. O, iso nga naragsak ti tao nga garamid tinalintag, at the joy tayo nga mga ramid, jay right, at the joy tayo nga mga ramid, iti apagiso, at the joy tayo nga mangsurot ti pagayatan ti Apo, uray, nasakit para kada tayo, nga i-deny tayo, digitay wants tayo, i-deny tayo, digitay ambisyon tayo, ta sinurot tayo lang di pagayatan ti Apo, at daragsak tayo ti dijay, because ti Apo urnosen na dagiti addang tayo. Amen? Oh, itam ni Abraham kakabsat,
idi ko na ti Apo king kuana, idaton mo ta anak mo. Oh, by faith, adaragsak na nga nangaramid dayjay, kat sabang nga umululi isuna kan DJ anak na, ije Mount Moriah, ni Apo Diyos kat binaon na jay karnero kakabsat, tapno umuli sa jay. Kat idiadadadjayen, kat anan, bagkungan na ti anak na, ta idaton na, inggawid ti Apo, kat idikwan tumalyaw ni Abraham, nakita na DJ karnero nga naisalat. Kasano nga dimanon DJ karnero jay, ti Apo itinangidalan. Iso nga daragsak mo nga agtulnog ti Apo kasi ti Apo urnuson nanto. Pan naka-i-provide ti needs, the Lord will open doors, the Lord will put in the right people in your life. Amen. The Lord will all of the thoughts of God are good about your future. Iso nga kapsat, He will direct my path. So nga po, nagragsak iti agtulnog iti Apo. Amen kakapsat. Kung dakay nga young people, sanga takay kayat yut surusurutin nyo, I want to dragsak you iti deta. You'll never find the joy of the Lord when you follow your own will. But when you follow the will of God, you will find the joy of the Lord in your life. Okay? Number 8. He has placed me in His church to serve Him. Amen. Oh, deti nga ragsak tayo. Ti Apo, kat inkabilnak iti church, tapno makapagserbiak kenkwana. You see that? Oh, nakopyayo tayo, verse tayo muna, deti kat Acts 2:47. He has placed me in His church to serve Him. At daragsak tayo, gaputa, inmula na tayo ti Apo kakabsat, iti church. Oh, iti kalman, iti malem, na-mention ko DJ kwa, dryland farming. Amo yung ti dryland farming, dry agriculture ko nada. Di kito'y kakabsat nga kwa, agricultural lands, awan irrigation na. They only depend on the precipitation. They tudo, uno, di kita'y linnaaw. Awan irigasyon na kakabsat. Ngem datayo nga Kristiyano, insa at datay ti Apo, iti irigasyon. Deti church kat kala irigasyon kakabsat, di ka maragsakan. Nga deti church tayo kat kasla isot irigasyon tayo. Nga deti nga irigasyon kakabsat kat agay ayos lata ti danom. Irrigation, irrigated. Oh. So imagine a Christian without a church, malungkot. Oh, isong agyaman tayo ti Apo kakabsat. Naragsak tayo. Why? At the church tayo. At the pamilya tayo. Amen. Oh, something to always look forward to. Rekasano bambanog tayo ti makalawas kakabsat. We always look forward. Domingo kumamanan. Tapnon ti kastagat mataraunan na tayo manan ni pastor ti sa uti Apo. Prayer meeting kumamanan. Oh, di ba? Oh, praise the Lord. So nga, dakkel blessing kada tayo kakabsat deti nga church. It's our joy to be a part of the HBBC family. Eket, uray pinapintas trabaho, kat ada pamilyam, ije nga trabaho. The workplace is a family, right? You have your relatives, biological family. Pero as a Christian, pakasarakam tiragsak mo. It's not among the unbelievers. You cannot be a happy Christian among the unbelievers eh. Kasla ti arig, nakat kasla ka lang digidi Israelites nga na ikabil di Babylon. Handa na ragsak ata, they are surrounded by pagan. Ti ragsak ti Kristiyano ko di fellowship dagiti anak ti Apo. Amen kakabsat? Oh, mabaling nga DJ among the unbelievers adaragsak mo ngem DJ ket human side. Ngem as a Christian on the spiritual side, ti joy tayo kakabsat is to be with the people of God. Praise God, we have HBBC family. Number 9, may kasyam nga truth kakabsat. Nga isutrason tayo nga naragsak ti puso tayo, His word will lead me to good success. Amen. His word will lead me to good success. Oo. Kaya sumot lang ti maragpat, kaya sino kada kay ti may tagbali nga successful kakabsat. Kaya sumot lang ti agbali nga successful, kaya yung nga digiti anak yung agbali nga successful. Oh, dapat di good success nga rod kakabsat iti sa pulin nyo. Kasi no success lang, bagahang kanto naragsak, sigurado. Ngam no good success, sigurado naragsak kanto. Kat ti blessing, ti Apo, ilid na tayo, babaan ti sa una, masarakan tayo di good success. Joshua 1:8,
This book of the law, detoy, shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have what? Good success. Madaan kanto iti good success. You see that? Oh. So agyaman tayo kakabsat, ta deti sa una, ilid na tayo iti good success. So nga, numan pa'y makitam digiti unbeliever, successful, successful, successful. Pero may nga umapal jeriknam, hanggang umapal jeriknam, kasi no umapal jeriknam, naliday ka no kwa, disappointed ka, iti panagbiag mo. Dapat ti kita apo, DJ good success, iti turungek, iso apo, iti aim ko ti panagbiag. Proverbs 10:22, nagpindas dito Proverbs 10:22. Basahan tayo, amen. Proverbs chapter 10, verse number 22. Hangko gayam na ito. Ayan. Oo, awan gayam ijayanta. Outline dito. Proverbs 10:22. Dito na. Okay, everybody read. The blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it. No ti apo ti mang bendisyon king ka, awan ti inayon na nga liday wenno pagleddaangam. Deta ti good success. Success nga naimbag. Han na makaited ti liddaang wenno liday. You see? Ket ti pagsayaatan na, deti sa utiya po, idala na tayo. Iso nga adaragsak tayo ng agdingag ti preaching. Adamo laragsak yung agdingag ti preaching? Hello? Dapat adaragsak yung apay. Wala ta, digiti mga gamkat ilid na kati good success eh. Nakita yung nga ti good success, deti jay blessing of the Lord, kat isutpod no nga mang pabaknang ken ka, kat awan liday na kunana. The blessing of the Lord, it make it rich. He added to sorrow. Deta ti good success. Kat deta good success, ti mangitundaking kaijay, deti sa utiya po. Word of God. Iso nga dapat naragsak tayo ti Word of God, kasi basta dingdinggam ti sa uti apo ko namkot apo, adaragsak ko ngagdingag ti Word of God. Apay, deto iti mangilid kanyak ti good success. Da kayo agtutubo, damot la joy yung agdingag ti Word of God. Tiltilad, dan sa mulat, dingdinggan nyo kakabsat. Digitay TED Talk sa mo ti dingdinggan nyo, kada opera, kada okra. Digitihan na ka mailid ti good success, digita kakabsat. Larry King, natay sa ni Larry King na yan. Ni Dr. Ado kakabsat, alagat makatulong, health and everything. But as a Christian kakabsat, ti mangitundaking kati good success, deti Word of God. Iso nga as a Christian, adaragsak mo nga umay magigimaw, adaragsak mo nga agdingag ti Word of God, kasi di mga gam, principles, guide, advice, instruction, nga mangilid ken ka iti good success. Irasam neta, iso nga uri adot parikot ti biag, no damang mga gantay nga sa utiapo, agbalinto nga napya iti pampanunot tayo kakabsat. Amen? Nawatan tayo mo lang di point na, His word will lead me to good success. So nga hanti agsadsadot nga agdingag ti message. No kayat yung kakabsat, sa bali tay preaching ko ti Sunday morning, dito bakara, sa bali ti malem, sa bali pa ita. Kakabsat, dinggan nyo ti preaching ko, di kalman ti bigat, no, di yun nangagan, ditoy. Tanakapimpintas. Amen? Amo yung title ti message ko, di kalman, who is truly blessed. DJ mo nga maawatan kakabsat, ti usto nga pagplastaran, di panunot mo kasi, no makakita ka, detay taong adok kotse na kat, blessed na blessed kasi ka. Sika nga road, awang kotse, blessed na blessed ka ba? Hindi ka na blessed dahil may rami siyang kotse, ikaw walang kotse? Ano yon? Who is truly blessed? Di ba? Makita mo si tao kat, gumatang mambalaynan, blessed na blessed kasi ka. Dugang kat, baruman cellphone nan, blessed na blessed kasi ka. Naigasat mo, nairanod ka, naitsambam. Di kita kakasde ka. Naigasat mo si ka, naitsambam si ka, blessed na blessed ka. Uy, nangabak ka taloto, blessed na blessed ka. So who is truly blessed? Hangko'y bagbagang kakabsat, dinggan nyo lata, jay preaching, kay kitang ta HBBC page. Tapnon ti kasta, jay panunot yung kakabsat, itunda na ti usto nga panunot, good success. So nakita yo,
Ato di kiti tao nga awi sa makigimong kat handa ma enjoy dito. Kasi di daan mo nga dito mang ti preaching, good success ti pangiturungan naging ka. Handa mo di jay. Handa makita di jay kakabsat. Di ba? Oh, mabaling nga gaw awis kayo mo. Mabaling nga dadi kita bagong can you I like to invite you to our you listen to our pastor preach. Handa makita ti patek because di na ma-realize nga good success di gito ibang di preaching kakabsat. So, dati nga Christian, naragsak tayo, amen? Oh, nasakit na kam tayo, no? Dama absenan tayo, di kami kakabsat. Nasakit mo lahat na kam yun na maka-absent kayo, kung naragsak kayo na maka-absent kayo. Nasakit na kam tayo, di ba? Why? Because dati word of God kakabsat eh. Ito ang ating buhay eh. Buhay natin to eh. Good success dito eh. So nakita yung kakabsat ay talagang nga ti Kristiyano ti joy nagatsa nga dati rik na lang, mood, ang circumstantial, talaga nga konkretong kakabsat talaga. Last but not the least, number 10. Okay? Powerful reason to rejoice. Number 10, that God, He is still on the throne. He is still on the throne. Nga ti apo kakabsat kat adda pelang isunay ti trono. Anakit na nga sawan. He is in charge. He is in control. Okay? So nga, digiti sitwasyon ita, pandemic, okay, digitay tattao madanagan, aglagaw, ngem datayo kakabsat ko na tayo, God is still on the throne. Oh, God is still on the throne. Tingnan na sound data, God is still on the throne. We are not defeated. Hantay nga naabak. Agingga nga ti apo ada jay trono na kakabsat, mangabngabak tayo lata Kristiyano. Ngem no awan ton ti apo jay trono na, kat ni Satanasan ti ada jay trono, which will never happen. But suppose, no ni Satanas kumangkat inik na napadiskina ni Apo Diyos ijay trono kakabsat, agdanag tayo nga aramid tinaimbaga na. Agdanag tayo nga agserserbi. Agdanag tayo nga sumursurot iti Apo. Kasi di sursurutan tayo kat naabak mo't gaya man. Nga maging gana nga ti Apo kakabsat, He's on the throne. He is the champion of love. Sursurot tayo, adaragsak tayo nga agserbi keng kuana because anyaman ti aramid ni Satanas, defeated latta ni Satan because our God is still on the throne. So deta sakit nga daging kahamo ibilang nga defeat king ka deta. Because ti Apo, He is still on the throne, pagbalinan nanto nga naimbag deta. Deta weakness king ka, deta nakapsot ka iti kastoy nga banag, nakapsot ka ti kastoy nga subject, nakapsot ka ti kastoy nga aramid, nakapsot ka, hamo ibilang nga defeat king ka. Baliwam di panunot mo, ibilang mo nga blessing keng kadijay because God is still on the throne and He will turn that weakness into a strength by His grace. God is still on the throne. Makita yung kakabsat, amen? Kaya nga we are on the winning side. Well, I'm on the winning side. Yes, I'm on the winning side because our God is still on the throne. He is still in charge. Kalati arig nagat kwa, kastoy, and lastly, di kita'y pro Duterte, aging nga dani Duterte di da posisyon, talaga nga natangganda. Nga for example, ti sumukat di ta kakabsat, kat di kita'y oposisyon ni Duterte, agdanagan, di kita'y pro Duterte, kasi kamatanan, di kita'y oposisyon. Kas tatay mat, no ti apo, awang kuman di trono na kakabsat, agdanag tayon, kasi ni Satanas, sigurado, no ma-defeat na ti Diyos tayo, di pa'y ma-defeat na tayo mat. Nga maging nga ni Satan, di na kaya nga padiskin ti Apo, ijay trono na, kat addatay ti puder iti Apo, kakabsat, Jesus is my Savior, I shall not be moved. No one can dethrone my God, so I shall not be moved because I am on the Lord's side. Deta, okay? Praise God. So reviewin tayo, ano digiti truths? Our joy is not based on feeling or circumstances. Dapat adadeti joy kasi isot strength nga Kristiyano, isot strength ti pamati tayo detoy. These are the truths that are the strength of our faith. Number 1, my name is written in heaven. Number 2, all things work together for good. Kapigpigsan natat pamati tayo because of this truth. Number 3, I can do all things through Christ, which strengthened me. Number 4, He will not abandon me. Number 5, His grace is sufficient for me. Number 6, He will reward faithfulness and labor of love. Number 7, He will direct my paths. Awan danag ko nga sumurot ti Apo kasi urnusan na ti dalan ko. 8, He has placed me in His church. 9,
His word will lead me to good success. Adaragsak ko ngagdengag ti sa utiapo, the word of God, because it will lead me to good success. And 10, He's still on the throne. I am on the winning side. So digito'y kasla negative, ay ko ibilang ida nga defeat, digito'y disappointment, failure, hang ko ibilang ida nga defeat, no diket way lang itiapo tapnon ti kasta maitag ay to isuna at the end he will be glorified. Amen. Amen. Praise the Lord. Lord, thank you so much for giving me the wisdom and di pa naka-explain na apo nga matumbok no anya DJ point DJ talaga nga essence iti bawat truth apo. Thank you. I realize, I acknowledge, Lord, saan nga dagan niya kasi kitak deti outline ngam digiti imbagak apo nga kasla essence mo no sense na when no kasla explanation na apo kat hangko nga na napanunot nga insagana digijay but while I was preaching kat inpamo apo dijay. So thank you, Lord. Ket you always manifest your strength in my weakness. You always manifest your wisdom kada iti kinakapoy iti panunot apo Dios. And bless my brethren in Hawaii, Preacher Glenn and family. Digiti mapanagubra ita ti night shift. Klamaran da apo that I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ket you will direct their paths apo. Ket digiti masaksakit, hala nga agasam ida. No diket agbalinto nga blessing kadakwada daytoy nga pinagsakit da apo Dios. Ket you are still on the throne. Han nga ibilang nga defeat digiti kasla paspasamak ti biag mi. No diket apo you are still on the throne. Awan danag mi apo. In Jesus' name we pray. All of God's people say, Amen Amen. and amen.